ye WANG-OO TV ngejmati kigalwang. Yup matie kabino la kelia ye Sam's Crisip oberongira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero crisps melayata, crisps megonja, cookies, odi, berenge ke mukene mapola ta. Nong jami pa Sam's Snacks e supermarket duju matilo baman. Sam's Snacks, no apora memite. Obedi yeni wadugu kumbedi kiwedu mamegwa i segment mamegwa mi ario iru pintin itikana na WANG-OO TV nya Pat Robert la rubi kita na waji kweli wani emani boy beru kiwedu watiko megi wakany ma polkara wa beru kalupu ko tiche chok mineno kit ma en tika konyo kwedi Lotino ma kuo i gudi ki bene ge tiu i gudi kit ma gen gi beru kwedi klemono iromo luone ni street kids ento gitika beru kining uye wega jol Mr. Ojok Michael kon terwa matut ene bedunga Avoid 12 Pat Robert Omera ki lukagana magetika winywa ki areas ma Pat anya Ojok Michael atiu idul makilwane Hastag Gulu atie ikin co-founders and at the moment I am the team leader and Hastag Gulu tie dulma pejenge kumgamente matiu itadero donc dulwa eni tiu ki pole Lotino matino ki vulu ma gi kwo idigudi mukene bene tiu idigudi Hastag Gulu tiu igulu ki pole i actually sub region tijwa mateke tie meneno ni Lotino matino ki vulu ma gi kwo idigudi gulago kwogi gurojo kwogi wek bene ya nyim gu bedan ma giberu proud pingo ngara chela ma ene beru donc Hastag Gulu ya pe imwaga alibario kia par bero ma deled ayela Collins la chika eno beru ka kelu polwan la kara chel ikara eron no tamwatie meneno ni wa penyo tam piane kai tika wot isiti mukene chalo Kampala Jinja Mbale ino Lotino tema duanta digudi ento Gulu idiwo inene te varanda no dano tema guvoro tian mo matino chi ipenywi wa gini eni no pere kateme ya choli na yang ngoma tika lake donc bene kai winyu complaints ma beru ka karo ki bodana community wa lawo ki goy wi ngare keteni lawo ki kwale jemi keteni chi nying mona chel ni ago tiru kati ye chaweng chi wa beru ka penywi wa ni ago ego ni mono gubera ngagi mangok pol dano tiro blaming gene do agoni enti Lotino magi ko diguri eni nyo jo magi beri office piana ko nyele men dong kere wa anbe jo kene luani ago kona tieki officer tieki tij matimo patimo balka moeken chi pichabira chel ni na cheli chabira chel wa luon ka chaka chi wa gor Lotino kiteni chi ukate ki ka chaka kit enoni ma wayabo neno needs obedo ka penyo gi ngomo wero gitika kwo ket erni kitwer konyo gini ning kache konyo chi from kachoka egoni wa registering Hastag Gulu chale community based organization mafut pichar mabo ngarmone merniang ke watika mio that history ngomo prompting won ke kome me chakone from the need assessment mi mete ko nyim ono gi duongo twali street e ke jelo don koko tima duongo twali komgi me achel koko beru duong ikum the trend of insecurity matika time Gulu but also ikum koko enoni ngaki kume matika causing pero enoni peti ngarmo matwer chimone eno we okere watin bena food ka gimo time iwinyingo Lotino goni lawo ku kelo avako kamone kacha winyi Lotino goni lawo daku goyao chi complaints uberu duong but bene mlupe ki needs ma ubino karani waberu kaneno jema chalo Lotino maduong aki gangi ma pari gibino ka kwo digudi okay nyume achel freedom
mukene tika inyo kwo mayot mukene mieti gibet ka inyo yo kwo ge gene kumgi mapegi depending ikum ngarmo ke ken chi jemi tie umber katime ki igai ma pari maduong dak bene kala tiana chelo a ki area mono bene district uno kwoti mayot dog gang gamulu werigi bino kere kono bino no freedom no inyo chena ne chamo gimo ken chama mero twero wilo gimo ken mamero ichamo ken chika uyabutamo kigang koni no gang kidai wie no gang lwentie mamo madipe gang ti latin preferring mengo kwo idiguri pat pero pa vulu kilo tian mateno i acholi tutwale gulu uyape wachon ka itamo karma wabedo karingo mony wabina i alub tie category pa lutian maduong mango pego doge charo mukene go doge char eno guno kaber mo madipe kono la nyore niki mago no umen babani mo kwanyo ngom kamango ininge ni gangu nyone no kamtiye dokka yapo ko keni dugu tek kono i town ini bedo kamango NGOs maduong ko bedo kamiya ka vorme nono ti tie vuli maduong mango ku gako i di town gulu pego doge charo donc eno bedo tutwale achaki pango mango wa neno kunyoni lutiano en mukene bena go nywale kingi ke kengi mukene go yabu families gi chi en families en kama ber peke gwa ne mabe iponi kunyono tika kwongo i diguri labong armo ma twero gwa ne nyo watching over en mabe Tieto pero ene katika bieno kwere. I'm here to make this a bit conversational. Waneno the genesis of problems kita down to driving. Kidon kita bene ne chalo number pa down to mete kwere street. Wono karo ke yup menene you align these problems. Menene kinyo alutira madueng street. #obeno ngo ke kome motika temene chalo from your need assessment as a strategy mete motio ko pero emoni. Yes. Donc wan machalo dul Hastag Gulu matiu i community ngome achel ma watimu eneme understanding latina achel ka wano watie ki teams ma pat ma gi wora de guri gi inviting lutian matiano space mamwa chi ka warwata ki latian nyo volumo was striving me niang latini eno beranga donc pingo wa antika ko ket eni gangi tie kwene la dit mene mango tie gangi ma watwer lokere ngomo kene ma watimo eneme kangat ma uye opening up to one chi waneno ni reaching out to gangi nyola dit mo ma entwer directing one gangi mango en geno en ni watimo weri kachengat ma uye lako kwone me aki district chingo no bet ki kama twer serie je mo kene ma watimo ene kawanyang mir palatina chila tie fonye mogo matino nywako tam ma counseling tie ma watimo donc fonye chalo me teaching bena tie ma wamio ki waneno lok me yot kum bat ma pera teke ene ma kit ma wan wa yape kere chalo dul eni uber mer me lok me nengo dano i community wa gunge ningo pero eni tie donc kuluwi wa ping nyo beru ka blaming lutela nyo dano ma pat nyo la nyore monika ini non la nyore eni pogwa la tiana mabe nyo lutela nyo police pe ka tiutigi in kono ma chalo dana community ngoma ina tika timune lutiano ma ina tie kere i gaini iteka gwako gini ning itika lwenyi oti wuni chwari in ka chalo dago reyo chwari wego itika berukeni donka itika berukeni kwo ango be pa kwo mena mango tie oti kai neno polu nyore kunyoni ina neno ni la nyore moni ko diko ki gange chero ka yele chero chuk nye office katimo gimo ken menen ni lutiano ma mege ene providing yetgi but in ka de itika dugu ba koni chawa chela rio lutiano ma ine wege nge gitika kwoni ning lutiano en mawan wa longa ketgi idiguri ni mukene tie magi ki i towns mukene ketgum agago padela mo gitika kwo idigulu but pole magulu ni gitie ke gangi mango giberiye gikor ko diko kala nyorgo enbe so no piani ngeyo ni an mamana nyo babana dugu gang ichawa eni ubu dugo gang manola nyornengo food pod dugu
chi kala nyor no donya kaniem ne tap mukene dak bene ngi chero ka tijgi di wo chi neno kap kanama mogo chalo password kunyo ne digulu nyeo bala da kaneno street mogo chalo nakasero kenyo K road ka itika wore ino Lotino mogo matino gitika kwa mogo mapopore kwa manope ya chile na yang chi pero enitie manyote kitu tika waji kwere ni while watika yele minene wadwako deyo pa choli chen itamale nyoro petika miyo fonye mabe onyogi pe chwake Lotino ge eno nitie one way to look at it the other way is ni lunyoro giteka focusing ingo mena nigi providing piano in inani mire yele iti inong chane gina chama bet gangi Lotino ina chulo gi school chamo kene kachala nyori very overwhelmed piani dano mapari gi dealing kingo per mapari kwogi sidon kala nyori tika providing umire pedare i focusing ingo i provision man erne inyo chane mabene ka petimo no quality of life pa Lotino ninyo dependence mamegi no petimo pore chi umire creating one balance where much as itika yele meneno ni provision berutie gangi Lotino ma ina tika gwa gini mire be taking your time pedong Monday to Monday no ina tika inyo chana gikan chao kene i shaking kong schedules ni mana afoyo in ketika neno program megwa watie kanki Micheal Ojok mi Hastag Gulu gitika neno kitma ke Kwanyo kwere Lotino mabedu igudi kibene ke ko igudi bene gitiu igudi gitiki ning ko gitika wotining kita gen gitika temo Kwanyo ke kwere atamane pulkara kiberu kaneno peko pago kiramo tiako nekining gen chalo volo go chako mamegio ento waramo Kwanyo kining minene kitiako gini abuya po make chako hashtag wano beri ka chaka mi cheli da link kama ochere ka chamu chele wawilo wajogo bene me volunteers mi wajini ngara chelo kata ke yop mamege chi wajogo me matiene chi wateru mere pilao ga juma kenyu wachamu chi bene lo chako boke mo war mabe ento atiki la pen madana weng mero ngene dano kita ginen kwere chi gen ge moko tam gi on inago yes. Why do we character assassinate dano? Kun kiti waje kwere kumberi wanene ago romo ki gang mati very formal romo bedi pe kila kuri ye wijmano ke nero ni watiki dano maduong stars gitiki dreadlocks kumberi kiti waje romo nene PM ye witi kata kwere ni identity police bana ko maki ko ngena ke konte mene ke ko ngadi ye wi yes pange ka pero gitie ye wich onyo pero gitie ne pegeniang kito mir ke detecting kwere joma no ki global pero tikwe ana tamo ni dano tika penyo wigi ni agodi moro bera nga sido ngara chela twero tamme feeling gap ni wie weko kache ngarmo ni uruke in a certain way nyo tika karo ki amoni chiki associating kingo kiaku partly piani lutela watu twale pegu berukin meneno ningo ago egun bera nga don kai ne kunyo Lotino nyer mogo mateno magi chata Teng Yoo kilwongo ni ago lukuo mogo madon kilwongo ni ago joma bere ba bene kilwongo ni ago chi ngeno ago ni bera nga ke komene tek kidan maduong don tam ni ago ni kongo ki kwene piani mara pia ria ngech no gine ni pere i acholi chi tameno ki kwe pero tieka kenyo maka wayabu wangwa kilutela kere wa families meneno ni Lotino ma ingo iteka gwako gi i raising gene yo mabe wek bunge ni kere kache ana tieka ye which kit eni pomiro defining an nyo wek categorizing an ngo ana tiela bal i community kai neno ngo matika time i acholi nyo gulu specifically kunyoni ma chabera chela ngech neko time chabera rio ngech chabera rio de ngech ber neko time dong nek ene weng tika involving Lotino mateno amiro doctor twale i nek me achel ma dago ubago chware go wer Lotino matiri dak Lotino mukene family en benatie la chone do ta tin ki ro bene dago ni ki Lotino matiri bu chere vuj Lotino madam magen go wer gini ko gitiene ning chi wero
program ma mukene neno vulu ma konyo ni matika kwa kengi meneni in kadong imoro tamio meberu ki family quality pa family ene buberni ning donc tijango ma initimo in yo kuoni mukene meneno ni pe I compromising kuoni waklo tiana ma inatika gwakoge piani wan kunyo ni vulu wadugu lunyoro imwaga matino naga yang inene ka igang madam tika daye no lo nyoro tie lo dam mukene tie nyowa babani madiet bene tie umer madiet tie mat ko twer konyo waklo tiana do gang ene ki jo wigi ki gwakoge mabe bat kunyo ni kono ini tika pango ar gulu utika bere woni boyfriend ni ma utika cohabiting lo tiana tie kinu konin bene no pa lunyoro gangu penge ni ngo inatika bere ki dago nyola cho donc ka pego time kumi lutino eni ki duago ki kwe chi walonge yo mapat meneno ni bolo ki dano gunge ningo pego eni tie kienwa donc mo kan time matiri no lutino ma yente ka gwa ki udonge pego donc ka che in pego unoi ngamo bu gwa lutino ni no lutino eni pedong watika yo pogime beru enago ma kiloro pegini koni no umermo nyo latiana way pedong lako latini dugu ausgal kikono ka ketika mistreating latini pa watamre anong to machat ka yinyo yo kona kana I district kuja so pero tema duong mero yapo wang la peñ duong ansane bena pe polkare ko ya berutie a chuliti ka kok pero tema tek vulutie ma guvoneo vulu makimero makiwachi guvone bena gimero kony ento polkare nga matika konyo vulu ketati kwerni hashtag tika yele kanero ketati ko kwere pegoni ento amete adoption manok ikar mu karangech anero bela tema rehabilitation kwanyo vulu mano gangi tie dwako gi ogan anero o yele ter moni kono pakwach kono noya there was that long distance reintegration me dwako lotino mogo mano food giti street makwoge po balle dok chene gang pange ka ene fotika time ben katika time o konyo dong rehabilitating dana di kido ngoma mete mitia ko pegani ikara ni yape mwa alibario kia par bor ma wa yabo timu gineni wa driving across the region pe actually kan mukene wa elan bene malupa ki dog gang wa doa wa lutien maromo pierre dek wi abichel oba mwa ke dek eni ma bene obere kara me lockdown ki umete imwa mo kar ntika mete mwa ni bar gaima ware ye duong kar kenyo men ye pierre de ko bichil tie gaima no guye ni che ka eni latien mamwa wabiye ni udugi malatini ni either dok panene nyo gang bot wonagi la bola chel ma latini ni watin football dog gang eno mer dog gang latini eni gang ma en ngeyo ni kenya gangi miena ki nyoma don ngoma wan yang en latini ni miena obion kere no anti each chi umien la cho ma en nge ni wonani wachi wadaki latini we inba gangu pe kan mano bion kere each maka ngarmo kano temo duoki gang ka eni wan wa be dealing kingo ngat enoni latini ni gite gena rio gena la miena ki yeno beri gang kenyo but en piani kwa mama beo berpe kenyo kiwacho an miena benango chero rimaringo kamukene dong kwa ilok kiteni wa nogi maduong ti kache wa rate kum latien kite yonni wan wanyao kere tam weri enonge ningo condition ma anti ye cha enoni peti agitri dak petwer defining kwone ka eno ye ningo it were making better choices for pe kwone. That's a very painful story. Yes. Amir Peñino, how do we deal with the such? My part going from individual level, family level, and lifelong survival. Yes. I take nene gang kitera, mama take each, part latine gang any, mama take a berry gang money only, either she's happy or she's not. Unknown, I am detached. Ati Kwame Street, my future is not certain. Yes. Ni banabi owe mahapar bor, nyokaro into my adulthood. How do we, that's a chain of life, 10, 20 years. Yes. You have to deal with the problem. Yes. How do we handle that? One
Micheal Hastag Gulu ichani ngoma watika timo enemy reaching out me achiel to ke kal kwaro piani peti ngarmo makipayo ke kumyat donka kwotie no ngat en kama en aki etie kere kache babani kwona ruwen nyoma manu char nyome kamo kene in kagani tie kache mamani fut kwo kitwari nyoma mani wego titi kwe makagani tie donc en kaini en culture nyo makiluoni ludiro kaga mirgu yap ye wangi pian in ka in tila dit kaga nyo la dit idogang moni kala tien tie matika wachi anba ngoma wiya po en nying babana ki wacha ni en kaga ne en charwa ki waitie kany pingo won rem latin en naga yang i actually kitma prime minister meke kalkwar wajo kere watie ki dog art mamen an ki dagona watie ki Lotino en dog art wa but dog gang bena tie an ki dagona watie ki ludiro maloy wa idikal money donc keny bena o we dog kaga chikoni mete do anyima nyim donc ka kitwer tracing dog kaga en tie ni ning chi latini en twer settling but bena mapat ki enoni ma pera teke to twale bod Lotino wobe emengeni an gango tie kiteni kakana tie kiteni we kacha in tie Lotino ni no be in twere explaining it ni in ba gango tie kiteni wadin tie kiteni but tamango ma in twer mo ne piri keni piane petian lokan nung ka in tien dong in mamani nyo babani wai in ba ipela tienwa nyo in dong mamani wai kama anati yeni pe gango in mirin gango ini kwone ning chalo ngo anyaga nyo wobi kache ngat ma pota ma tut menen en la kwone work story en ma enti en ogiki en generations matika bina nyimpo pengo umete kere singa den twer la kwone for the good Lotino kitema duong makwo gitima be but yapa ki mo khotam. Wow, it's a tough one. Kita chole waje kwere ni peyot amete iloge manok kumbeti wane ne pero ene tie jimene tie hashtag tika yele matek ching lutera tikwe itie ko pero ene mero Micheal mi ario wanero abili tika mako dano ke mako vulu mi ario ke Pierre Beach ke wiye itami tuyo vulu ni piem ke beko gini agoni obuti ko pero wa kabena pobuti ko pero wa ngomo arimati oramati mane ingedaka rio mo kaina an Hastag Gulu maduonge gubedo merka chwalo police kimony kango kagwardano but any pero mapechopa kiamak donka ini magao chikitwea ana chera bere vuch dwea di mone nyoma di mone abi karfura bidu kona polake ngoma twer time mabe ene Lutela wa mirgu ya bwangi menen kache ngat makimago ki getting down to the root cause of the problem piani chik kache in itika kwa diguri ininge kama gangu tie chik twer tich kilu nyorni nyongat ma ininge gini menem ni now tie kong statement ka penye gimoni chik twer tich menem ni kache in la nyor moni tie ma inywal latin dong neglecting duties niyo kitwer Bollywood nyo in i committing mek ne ni gwa latini eni now chik ene tie ento chik make mago in ki chero ki boli i vuch makon ki wajini ini bala gimoni ento ki pe ki evidence ne gwa dai bala gimoni eni beri chalo gambling pingo ketika mako dano ki kero gi vuch kuno wa log ma ki boli wigi mati atipe and kaki boli gi vuch makon log ati atipe there's no evidence ki tuwe gi ni kotimonga yes ni no atika wardi wo is that a crime pat mako dano is the easiest solution eni yene kache balo time ma dano di town guo chi Lutela bino wachero mago joni wakingeni gitika teach Lutela wa mer teach matek donc teach matek ena tien menem ni ngat en ma ana mago ni otimo bal nyopo timo bal pingo tika kwa kit eni watwer konye neni ning program pagamenta tie mene atwer nem ni kache vulu tie ma ginon teach gipe kimini gi teach ni tek piene ka neno kunyo ni program pagamenta bino eno kineno ngama chako gamenta area wane vulu me ma watwer konye ne chika Lutela go yabu wangi menem ni giti pingo pedan ma oyergi nyodan ma ko area again regardless of whether ngaten chako gamenta nyoko chi wabi yabu teach kada
Foi matek in mi ber kaneno program man atamani loki fut puo boko wanyama be abi neno kare mi dwoko ojok kan chen iwi mecha kany mi nene loki ni wanyama matut ento mak nyomak vulu ni pia mi bero ni ago labo lok matiati anyway kom teach uket program maroma loko ko padano wekinen kid make woro kwede ojok daka chiel loki mi agike kidong mafut pe tiako in supporting team me World Cup tika bino team me World Cup tika bino anen chala bicho ako Senegal piani anen ki ilobo chol kan gije ki a better chance me chala nyima nyim kereka che pegi loyo World Cup but waleke gi ni gutuk mabe go kele wa waga ilobo chol aloka me agiketie ni wan dano pekiwa nyo jeme ma wakar ki eti ma pat but situation ma watie chan pom you're defining one donc kache in rubao mini gum iyo ma pat ino Lotino nyo Lotino mini gwargi yap moko tami make better decisions for yourself and also themselves. Afoy matek meron lok mo akibot ojok Micheal Hastag Gulu kon bero wachini ene tika supporting World Cup matika birni ene tika nota ki team mi Senegal ema ko yarbe nakano kanyo wachi Senegal an fura wachi tama fot pitika biro matiati o ye wek super lady o biro met wa lok mo dilo ko no nero ngo matika biro live updates from the World Cup man food program megwa miru pintin o diku o ben mabe amira foy ema kwero Claudio Mona kidan weng mo beri crew Micheal Ojok man o ye wek wa gikany